Mae amser yn rhedeg allan. Mae rhaid i ni warchod bioamrywiaeth Cymru i'r genedlaethau'r dyfodol. We've seen the news from the State of Nature 23 report that nature in Wales is still declining. If you had a message for the Climate Change Minister, Julie James, what would it be? My message for Julie James and the Welsh Government is we're in a nature crisis. This is a nature emergency. We have an opportunity in Wales to lead the world in how we restore our nature. We have done so in so many other areas, such as recycling. Cymru can do this. Let's take the opportunity with new legislation to lead the world in how we restore nature and tackle the biodiversity crisis. Key message I would say would be to work collaboratively. NatWest, whilst it is a private institution, is willing and happy to play its part as we've got that climate agenda embedded in the purpose. So, with the targets really of 2030 in mind, let's all work together, public and private, and we'll really work hard to accelerate and achieve that goal. Ultimately, it's like a jigsaw. Everyone and all the pieces come together really to achieve that right result, and hopefully by 2030. Dwi mor falch o pethau mae Cymru wedi wneud yn terms o gyfraith a polisi, yn enwedig y deddf llesiant genedlaethol dyfodol. O'n i'n oesoedd o blaen pawb arall yn y byd. Y wlad gyntaf yn y byd i creu gyfraith o gwmpas hawliau pobl i ddod. O'n i'n, waw, ffantastig. So beth hoffwn ni gweld yw rhywbeth yn yr un math i natur. Rhywbeth sydd ddim just yn siarad am cadw fyny efo'r byd neu bwrw targedau. Sut ni'n gallu mynd heibio'r targedau? Sut ni'n gallu bod o flaen pawb arall yn y byd? A fi'n credu mae Lywodraeth Cymru a Senedd Cymru yn gallu wneud hwnna. Rhywbeth o gwmpas hawliau natur, rhywbeth o gwmpas y targedau mae'r Llywodraeth yn siarad am nawr. A so bydd ni'n dweud i'r gweinidog, mae rhaid i Cymru wneud hwn eto, ond ddim jyst i bobl yn y dyfodol, ond i natur sydd dan ni naw a natur yn y dyfodol. Paid â bod ofyn bod o flaen pawb arall, paid â bod ofyn meddwl tu allan i'r bocs, a wneud rhywbeth sy'n digon gryf bod yr holl bobl yn Cymru a pawb yng Nghymru yn dod at ei gilydd